Kajing puli na kitab ban kong jeng siem. Kalnong bakhat way kadkot sao hadu khat lai. Ndau Solomon mula temen kitengah jeng u kia pan pailen dead ikadonod jeng u ban buat ikiway pat giblay. Kumta kadonod jeng u kamyang skam shu hau try blay jeng u kumbalalong kadonod udabed ukpa jeng u. Solomon nula buat ya ka asyutarom kablay kisidan bad yau milkom ublay thau ki amon. Kumtau Solomon ulale beman kamat utray. Bad syam buat syu nadong syadong ya utray kumbalale udabed ukpa jeng u. Nang ta ulatay kaway kaduan halorlum nakabanta ukemos ublay thau mob bat kaway pat syamingi na Jerusalem nakabanta umolek ublay thau ki amon. Ulale hakane karukom nakabanta kitengah nong way jeng u baro kibathang jeng ubi bat kibaknya ha kiblay. Di kumta Utrayu labitariu Solomon namar bakadonod jeng u kalalandan i utrayu blay ki Israel walapau arsien hu. Marulakhang yu banom buat ikiway pat kiblay penban mau syam sumar ya kata kabau utrayu lah hukum. Kumta utrayu laong hau Solomon namar ba piladon kane kajing mod pin rakeshu ikjutang bad ki anjunga kibangala hukum ye pi ngan sakni no da shishay ka jinglong sim na pi man ngan ai no yaka hau shakri jong pi henry namar ka jing sngau it yo David ukpa jong pi nganom le yakani katba pidang em ngan kini no yakani nakakti khun jong pi la kumtaru nganom kini lut yakihima henry ngan ai kawai kajaj hau khun jong pi namar udabed ushakri jonga bat ke Jerusalem mengalajian kaktian jong utrai. Kajing puli na gospel jong Markus kalnong banyaw kadkon arsaw hadu laipo. Nang tau Jesu lalit siya kathain tirus bat Sidon. Ulalit rong hakaway kayeng bat syam lakwa bantip mano-manoru. Henry umla banri kaway kakantay kabadon kakun kabasyong ksud. Kalay usngaw syapang Jesu kalawan si sendon makaladam krop haki kejat jeng u. Kalalong kakantay gentle balakha ha Phoenicia ri Syria. Kalakarpat ni Jesu ban be no eu ksoj nakakun jong ka Henry Jesu la jubam syongin ai bam shuai ki khun kamlong ka badai ban syem ya ka jingbam jiki khun ban berat haki kso ko kanran kala jubam wat ki kso yeng hapo kamin ki ba mi ki lengkhot lengkai ba berat ki khun teu Jesu la phai ktien haka nadu kata phin ong to khilai sok syeng ksoj ulami nakakun jong pi. Kumta kalalik pai shalaying batla syam baka khun kalathia ajentia kusud lami no dashisha naka. The gospel jong utray.